Mwiriwe ibihe byiza, hari amakuru akomeje kugenda avugwa ndetse niyo akomeje kuba imbere mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda no mu karere by'umwihariko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda. Nta kindi kintu ukomeza kugenda urabona ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo yahinduye isura ndetse benshi baravuga ku rupfu rwa Colonel Wiringoma, uyu wari umuvugizi wa M23. Colonel Wiringoma muramuzi mu bitandukanye, wari umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare kuko tuzi nka Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 ariko mu rwego rwa politike. Wiringoma rero mu by'ukuri amakuru nubwo akomeza kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse mu bitangazamakuru byamaze no kwandika ndetse deja byamaze no kwemeza, ariko ndabagira mbabwire ko nta communique officiel cyangwa se itangazo riri official ryamaze gushyirwa ahagaragara, yaba ku ruhande rwa leta ya Kongo yaba no ku ruhande rwa M23, uretse kuvuga ngo abimbere ngo muri M23 ngo abimbere ngo mu butegetsi ngo bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo amakuru ngo bahaye ikinyamakuru ngo Reuters, amakuru ngo bahaye ikinyamakuru ngo Radio France Internationale. Hari andi makuru akomeye cyane avuga yuko uyu Lieutenant Colonel Wiringoma ari muzima. Biravuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma ari muzima ndetse akaba yarafite ibindi bibazo by'urwayi arware mu mujyi wa Goma, ariko bitari ibyo gupfa. Aya makuru muze kwitondera, amakuru mukomeza kugenda mwumva hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye, muze kwitondera kuko dukeneye kuza kubona confirmation yo ku ruhande rwa M23 mu buryo buri official. Mwitondera amatangazo abantu barimo baragenda bakora bitewe na artificial intelligence cyangwa se ibindi byinshi bigenda bitangazwa muri rusange, kubera yuko turaza kumenya ko Lieutenant Colonel Wiringoma yapfuye ari uko tubonye M23 bitangaza, ndetse kandi tukazabona n'imihango yo kumuherekeza cyangwa se yo kumushyingura, kubera ko hari amakuru mfite y'abantu bari mu mujyi wa Goma agaragaza yuko Lieutenant Colonel Wiringoma ari muzima, ahubwo bo bakomeje kwibaza ngo kuki aya makuru yagiye hanze ndetse akaza agaragaza Lieutenant Colonel Wiringoma ko ari we yabaritabye Imana. Ni propaganda, ni M23, ni leta ya Kongo, ni abantu bari hafi ye ntabwo barimo barabyumva, gusa nabwo ntabwo turabasha kugenzura neza 100% aya makuru turi guhabwa n'aba baturanyi ba Lieutenant Colonel Wiringoma hariya mu mujyi wa Goma. Gusa hari itangazo nabonye ryashyizwe ahagaragara na M23 ndetse uwitwa Colonel Bahati ndaje mbabwire amakuru akomeye cyane maze kutubwira, ariyo araza kuvamo ukuri kose kubikomeje kugenda bivugwa kuri Lieutenant Colonel Wiringoma. Mbere gato yo kundaza kujya kuri aya makuru yo kuri Colonel Bahati nawo M23 ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, reka mbanze mbabwire ko mu makuru agezwe muri aka kanya butuvugana ndetse nuko uwitwa President Felix Tshisekedi nawe biravuga ko yakomeje gushya ubwoba, yakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane nyuma y'amakuru yakomeje gutangazwa ko imirwano yakomeye, uretse kuba baragiye batangaza ko hari igitero cyagwema abayobozi bakomeye cyane ba M23. Ndaza kubabwira neza ko witwa Lieutenant Colonel Wiringoma atarimo. Biravugwa yuko n'ubundi mirwano yo yamaje guhindura isura, ariko Tshisekedi we ari pari mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse biravuga ko yaganirije Macron ku mukandida ashaka ko azahatana na Madame Louise Mushikiwabo ku buyobozi bwa OIF. Bivuga ko President wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yaganiriye na mugenzi we uyobora Ubufaransa Emmanuel Macron ku mukandida w'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Iki kiganiro cyabereye i Paris mu Bufaransa ku 25 Gashyantare 2026, aho Tshisekedi yagiriye uruzinduko rw'akazi rugamije kandi gushyira imbaraga mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibiro bya Perezida wa RDC byatangaje ko Tshisekedi na Macron banasuzumiye hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta RDC kandi ikomeje mu ibiganiro n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bizashyigikire umukandida w'umunyekongo ku buyobozi bwa OIF nyuma yo kumenya ko umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo aziyamamariza manda ya gatatu. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga kandidature ya Madame Louise Mushikiwabo nyuma yaho ibihugu byinshi cyane bigize OIF bishimye ibyo yagejeje kuri uyu muryango muri manda ebyiri, binamugaragariza ko byifuza ko akomeza kandi kuyobora. Mushikiwabo ministre wo mu Faransa ushinzwe ubufatanye n'ibihugu byo muri OIF yitwa Eleonore Karwa yagiriye uruzinduko muri RDC mu ntangiriro za Gashyantare 26. Yabajijwe niba azashyigikira umukandida w'umunyekongo, asubiza ko akiri kare ho gufata icyemezo. Ministre Karwa yasobanuye ko Ubufaransa butegereje kumenya abakandida bose bazahatanira uyu mwanya, hanyuma kandi bukabona kwemeza uwo bazashyigikira. Ati amatora ya Francophonie ni urugendo
si ibihugu biyamamaza ahubwo n'abakandida. Ubufaransa buramburiye amaboko ubusabe bwose buzatangwa, niba ntibeshye ni ukugeza tariki ya 15 Gicurasi. Tuzitondera cyane uru rugendo. Umukandida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku buyobozi bwa OIF ntaratangazwa, mu bo bivugwa ko ishobora kandi gutanga barimo Dr Denis Mukwege wahawe ishimwe rya Nobel muri 2018 ndetse na Fred Matunguru wabaye minisitiri w'imari kuva muri 2001 kugeza 2003. Mushiki wabo aherutse kandi gutangariza Jeune Afrique ko adatewe ubwoba n'umukandida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko yishimiye no kubona uzahatana nawe kuko bizaryoshya aya matora. Yagize ati ni byiza, ati ibihugu bizabasha kandi kwihitiramo, ati mu bireke bizatore, ati mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OIF, bizana impinduka mu muryango wacu, ni byiza, nge nta gihamya nta gihunga mfite ati kuri kandidatire ndetse n'aya matora. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF kandi izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 16 Kushingo 2026, niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'umuryango. Ashobora kuzaba Madame Louise Mushikiwabo uzakomeza iyo manda cyangwa se akazaba undi muri rusange. Hanyuma rero nihuse n'abatindiye, reka nje kuri iyi nkuru mbabwire ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yitwa Bahati, akaba rero yari guverineri washyizweho n'ihuriro rya mama 23 rwa Mitetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Colonel Bahati Musanga Erasto yasabye abaturage kwitandukanya n'umutwe w'iterabwoba FDLR, abamenyesha ko abawushinze bamenye amaraso y'inzirakarengane mu Rwanda, bamenye amaraso y'inzirakarengane mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa rero yabuhaye abatuye muri sheferi ya Bwisha, Groupement ya Binza, mu teritwari ya Rucuru hafi y'umupaka wa Uganda, ubwo yabasuraga aherekejwe n'abandi bayobozi bo ku rwego rwa politike n'urw'umutekano. Ati bariho umuvumo w'Imana, ati ntibazabasha kandi no kugera ku nzozi zabo zo gutaha bagafata igihugu baturutsemo, kuko bakivuyemo bamenya amaraso y'inzirakarengane, bageze na hano kandi bakomeza kuyamena, nibyo biri kubakurikirana. Ubu bariho kandi amaraso afite urubanza, turabizi neza ko bakiri mu mashyamba kandi ntituzahwema kubarwanya kugeza tubatsinze. Guverineri Bahati yavuze ko abagize FDLR ari ibisambo by'indambi byirirwa bishuka abaturage, bikabambura, bigasambanya abagore n'abakobwa ku gahato. Ati ariya mabandi ntazigera agira igihugu nk'uko tugifite uku. Ati icyo bashoboye ni ukujya batega ibico imodoka bagasahura abazirimo, ati bakabica, ari nawo muvumo rero ukomeje kugenda ubabaho. Yagaragaje ko abarwanyi ba FDLR kandi baramutse badashyigikiwe na bamwe mu baturage babajyanira ibyo kurya, ati mu mashyamba bayivanamo bakishyikiriza AFC 23 ikabashyikiriza u Rwanda. Hanyuma ikomeza kugenda bivugwa muri Werurwe 24 AFC 23 yafashe agace ka Nyamirima kari hafi y'umupaka wa Uganda, nyuma ya Katwiguru yahoze ari indiri y'abarwanyi ba FDLR. Yanawozemo kandi ibirindiro by'uwitwa General Dani, bari barahashyize bariyeri bambura abaturage. FDLR rero ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, barimo interahamwe, ingabo zatsinzwe Exfal, bahoze mu butegetsi bwa Habyarimana Juvenal, biganjemo abahungiye mu burasirazuba bwa Zaire yahindutse Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuva abantu rero bahunga, bahora kandi barota gusubira mu Rwanda binyuze mu ntambara, bagakuraho ubutegetsi. Bagerageje kenshi gutera iki gihugu, baturutse mu mashyamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ibyabahira, ariko n'ubu ntibarava kwizima. Hari abarwanyi ba FDLR kandi babonye ko intego bihaye batazayigeraho nyuma y'ibitero byahitanye bamwe mu bari abayobozi babo, ariko abandi nka Ntawunguka Pacifique uzwi nka General Omega na perezida wayo Lieutenant General Victor Byiringiro barahiye ko badateze gutaha neza. Abayobozi ba FDLR kandi babonye ko iyobokamana ari imwe mu maturufu azabafasha kandi kugumana abarwanye, cyane cyane urubyiruko. Bashyizeho amatsinda y'abahanuzi abizeza ibitangaza, akabasobanurira ko urugamba rwabo rushyigikiwe n'Imana kandi ko bazajya ku butegetsi bw'u Rwanda. Ingengabitekerezo ya jenoside n'indi ntwari ikomeye cyane ya FDLR. Abayobozi bayo kandi bigisha abakiri bato ko u Rwanda ruyobowe n'abatutsi kandi ko ari abantu babi. Ibyo bigatuma rero bakura banga igihugu, bakumva ko bari kurwana urugamba rwo kuri. Ntibigarukiraho kuko umurwanyi wa FDLR yumva ko aramutse ahuye n'umuntu utuye mu Rwanda abagomba rero kumugirira nabi cyane se akamwica, ati nk'uko byagenze mu Kwakira 2019 ubwo Rudurunana yateraga i Musanze ikica abaturage 14. Abayobozi ba FDLR n'abashyigikiye bumva ko batageze ku mugambi wo kurimbura abatutsi bose, barota ko baramutse bageze mu Rwanda basubiramo jenoside bagatura
mu gihugu bonyine. Ibyo nibyo byatumye rero leta ikaza ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kugira ngo batazayica muri humye. Abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi baragowe, ati abarwanyi ba FDLR kandi babafata nk'abanyamahanga bakwiye kuva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati niyo mpamvu abanyekongo nka Guverineri Bahati batumva ukuntu abahawe icumbi na leta bashaka kandi kwirukana mu gihugu cyabo no kwica bagenzi babo. FDLR iba mu mashyamba ya RDC no mu baturage aho ishinze ibirindiro baba bagomba kandi kuyitunga kandi bakayishyigikira ku ngufu. Ati niyo mpamvu abatuye muri Binza n'ibindi bice bahisemo ati kubajyanira ibyo kurya kugira ngo barebe ko bwacya. Aho AFC 23 kandi ifatiye ibice byinshi cyane byo muri Kivu y'Amajyaruguru yashyize imbaraga mu gusenya ibirindiro byose bya FDLR, mu gihe leta ya RDC yo yahisemo kandi kugira umutwe w'iterabwoba mufatabikorwa w'imena nk'ihuriro Wazalendo rihuza imitwe ya Mayimayi ndetse na Nyatura. Raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abarwanyi ba FDLR bafashwe bagacyurwa mu Rwanda kuva AFC 23 yafata umujyi wa Goma muri Mutarama 25 ari benshi cyane ugereranyije n'abatashye mu gihe leta ya RDC yahagenzuraga. Mu gushyingo 25 Vice President wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi Major General Retired Jacques Nziza yasobanuye ko mezi 10 u Rwanda rwakira abarwanyi barenga 200 ba FDLR. Bigaragara ko mu gihe cyose AFC 23 igenzura ibice byegera umupaka w'u Rwanda bitazorohera FDLR kubona aho imenera, ahubwo abazakomeza kandi kwinangira bazahungira mu bice bya kure. Icyakoze abahisemo neza ati bazafashwa gutaha bahabwe ubushobozi bwo kwiteza imbere. Hanyuma rero muri amagambo yose uyu Guverineri Bahati nta na hamwe yigeze avuga kuri Lieutenant Colonel Wiringoma, ikigaragaza ko hari andi makuru ashobora kuba abyishe inyuma, ndetse hari amakuru akomeje nyine kugenda avuga yuko uyu mugabo ashobora kuba nyamara akiri muzima. Reka tuze dutegereze turaza kugenda tumenya ukuri uko byagenda kose mu gihe biraza kugenda kujya ahagaragara. Hanyuma yani makuru akomeje kugenda avuga twihuta, reka mbabwire ko dossier ya Epstein yakoze kuri Lawrence Hayes-Sama wabaye Minisitiri w'Imari muri Amerika. Wabaye Minisitiri w'Imari muri Amerika Lawrence Hayes-Sama akaba n'umwarimu muri kaminuza Harvard yatangaje ko mu mpera z'umwaka w'amashuri azahita asezera mu kazi. Larry Sama yabaye Minisitiri w'Imari mu mwaka w'1999 kugeza 2001. Iyi inzobere mu bukungu akaba n'umwarimu muri kaminuza Harvard yafashe icyemezo cyo gusezera ku mirimo yo kwigisha muri kaminuza kubera kugaragara mu nyandiko z'ikirego cya Jeffrey Epstein. Reuters ibiro n'amakuru by'Abongereza yanditse ko kuva inyandiko z'ikirego cya Epstein zashyirwa hanze na Lawrence Sama yagiye ku gitutu kubera umubano wihariye yarafitanye na Epstein nubwo nta makosa agaragazwa yakoze. Sama yahagaritse kwigisha no kuyobora ishami rya business muri kaminuza ya Harvard ajya mu kiruhuko nyuma yuko itangaje ko izakora isuzuma ku bantu bose bagaragaye mu nyandiko z'ikirego cya Epstein washinjwe ibyaha byo gucuruza abana b'abakobwa hagamijwe kubasambanya. Itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa kaminuza ya Harvard yitwa Jason Newton rivuga ko mufitanye isano n'igenzura rikomeje gukorwa muri kaminuza ku nyandiko zifitanye isano na Jeffrey Epstein zasohowe na leta ya Harvard, Kennedy akanyuma School Dan Jeremy Weinstein yemeye ubwegure bwa Professor Lawrence Sama ku mwanya we w'ubuyobozi muri Mossavar Rahman Center for Business and Government. Lawrence Sama azakomeza kuba mu kiruhuko, yasabye kugeza igihe rero umunsi we wo kwegura uzegereza. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo General Dagvin Anderson wa Amerika kwa Tshisekedi, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri wa kane tariki 23 Gashyantare byitezwe ko ahura akanagirana ibiganiro na General Dagvin Anderson wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. General Dagvin usanzwe ari umuyobozi w'ingabo za Amerika zikorera muri Afrika Africom, amakuru avuga ko mu byo bari buganireho na Tshisekedi harimo uko Amerika na Repubulika Demokarasi ya Kongo byashimangira imikoranire ya gisirikare ndetse nuko ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyakemuka. Hanyuma rero Kinshasa imaze igihe yifuza kandi gusinyana na Washington amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare kugira ngo Amerika ijye itoza ingabo zayo, ijye kandi igurisha ibikoresho bya gisirikare ndetse inayifashe gukora ubutasi bwa gisirikare. General Dagvin ari Kinshasa nyuma yo kuva iyakala muri Ghana aho yahuriye akanagirana ibiganiro na Perezida John Dramani Mahama w'iki gihugu cya Ghana.
yandi makuru akomeza kugenda avugwa mu gihugu cya Uganda, biravugwa yuko ibura ry'udukingirizo ryateje ubwiyongere bw'abandura virusi itera sida. Inzego z'ubuzima mu karere ka Kabare muri Uganda zatangaje ko ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida bukomeje kwiyongera kubera ibura ry'udukingirizo muri ako gace. Ubwo bwiyongere bwavuye mu bipimo byafashwe mu mezi agera kuri 3 ashize, aho abakozi bo mu nzego z'ubuzima kandi bakomeje kugaragaza icyo kibazo ngo gishakirwe uko cyakwitabwaho. Mu mezi agera kuri 3 ashize muri Kabare habonetse abanduye sida bashya 40. Mu mufashamyumvire ku bitaro by'akarere bya Kabare, Alfred Besigneze yasobanuye ko hari ihuriro hagati y'ubwandu bushya n'ubuke bw'udukingirizo. Ati ubwiyongere bw'ubwandu bushya bufite aho buhuriye n'ubuke bw'udukingirizo ku bigo by'ubuzima mu karere. Ibintu byarushijeho kandi kuba bibi cyane nyuma y'uko hakuweho inkunga ya USAID. Mbere Kabare kandi yahabwaga nibura udukingirizo 10,000 tugasaranganywa mu bigo nderabuzima n'ibitaro bitandukanye mu kurwanya ubwandu bw'agakoko gatera sida. Kuri ubu kandi mu mezi 2 ashize boherejwe udukingirizo 2,000 gusa. Besingese yasabye abaturage kugira uruhare mu kwikingira, bahitamo kandi kugura udukingirizo aho bishoboka mu kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Anasaba kandi guverinoma gushyira imbaraga mu gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Nubwo bimeze bityo, leta ya Uganda iheruka gutangaza ko igiye kwakira umuti ukumira kwandura virusi itera sida uzwi nka Lenacapavir Yeztugo. Urushinge ruterwa abantu kabiri mu mwaka rukabarinda kuba bakwandura virusi itera sida, kabone nubwo baba bakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu uyifite. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Kugeza ubu bivugwa ko M23 nta kiratangaza mu buryo bweruye kuri icyo gitero, ariko kwa gatatu mukuru wayo Bertrand Bisimwa akaba n'umuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya M23 yashinje leta ya RDC kongera kandi kurenga ku gahenge igaba igitero gisesuye ku mirongo yose y'imbere yo ku rugamba no hakurya yayo. Avuga ko ayo ariyo mahitamo rero Kinshasa yiyemeje. Kinshasa ihakana kurenga ku gahenge ariko igashimangira ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Bertrand Bisimwa yavuze ko uguceceka kw'amahanga kuriho ubu kubirimo kuba ndetse no kutabyamagana gutandukanye niyo M23 yo ikoresheje uburenganzira bwayo bwemewe bwo kwirwanaho ku bitero bitaziguye. Mbere yaho kwa gatatu atavuze Lieutenant Colonel Wingoma mu izina, Bisimwa yatangaje ko impinduramatwara n'izi ntwari ati buri munsi zitanga igitambo cy'ubuzima bwazo kugira ngo habeho ibohorwa ry'igihugu, imibereho myiza y'abariho muri iki gihe kandi n'abazabaho mu gihe kizaza. Ibi bikaba ari umusingi wa leta irinda abaturage bayo ndetse nta kuvangura. Kuwa gatatu kandi rero imirwano yarakomeje muri teritwari ya Masisi hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Intambara mu burasirazuba bwa RDC kandi yongeye kwaduka kuva mu mpera z'umwaka wa 2021, nubwo imaze imyaka hafi 30 igahagarara ikongera kandi ikubura. Mu ijambo yagejeje ku gihugu kwa kabiri, Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye kandi kuvuga ko mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi, zirimo n'iyi ntambara hagati ya RDC n'u Rwanda binyuze mu masezerano Perezida wa RDC Felix Tshisekedi n'u Rwanda bagiranye i Washington DC mu kuza no kuvuga ko umwaka ushize muri rusange. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya wenda kuri iriya nkuru, mbabwira yuko umucanshuro warashe uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse n'aba barimo General Sultan Makenga nubwo yaje kurokoka yaje kurusimbuka. Biravugwa ko uyu mucanshuro yafashwe ndetse yamaze no kugezwa muri gereza mu mujyi wa Goma. Ni ukuvuga ngo iki gitero bivuga ko cyaturutse kuri cya kibuga cy'indege cya Kisangani, aho yasanzwe n'undi hatunganyirwa zira drone zigomba kugaba ibitero mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga kandi ko M23 itigeze iva hariya za Kisangani. Hanyuma rero nyuma yaho iki gitero kibaye kikaza guca igikuba muri M23, bivuga ko M23 yakoresheje imbaraga zose zishoboka iza ngo guta muri yombi abacanshuro bagera kuri 3. Bivuga ko rero muri abacanshuro aribo bashobora kuba baratunganyije icyo gitero ndetse baza kohereza izo drone zagiye zigaba ibitero bitandukanye ndetse byaje gupfiramo abayobozi batandukanye ba M23 kugeza magingo angahe. Ikiriho no kumenya ngo M23 iraza gutangaza mbere ko yafasha abacanshuro cyangwa iraza gutangaza mbere ko uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma yitabye Imana. Nicyo umuntu wese ashobora kuba ari kwibaza muri aka kanya. Gusa ikiriho nuko ayo makuru yose turategereje kandi uko tuza kwibona nako tubaza kubagezaho 5 kuri 5. Hagati aho mbabwira ko M23 yisubije uduce 5 yari yambuwe muri Masisi. Umutwe wa M23 wisubije uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya RDC ryahebukaga kandi kutwigarurira.
Amakuru atandukanye yemeza ko uduce twa AFC M23 yisubije turimo Kasenyi, Ruke na Katobotobo, Kaniro ndetse na Kazinga. Kwa gatatu kandi M23 yari yisubije agace ka Kasenyi. Utu duce twose rero n'utundi two muri Teritwari ya Masisi twatwigaruriwe na FARDC n'abayifasha ku rugamba mu ntumbero yo kwisubiza agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Hagati aho ngaho leta ya Kongo Kinshasa iheruka kandi guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirombe bicukurwamo koruta byo muri Rubaya kugira ngo rero ije iyacukura. Duhindure ingingo gatoya, mbabwire ko drone yarashe Leta Colonel Biringoma yishe abantu bagera ku 9. General Matenga ararusimbuka nabigarutseho gatoya. Reka dukomereze mu gihugu cy'Ufaransa, mbabwire ko Tshisekedi yaganira na Macron ku mukandida ashaka ko azahatana na mushiki wabo ku buyobozi bwa OIF cyangwa se Organisation Internationale de la Francophonie. Ni President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaganiriye na mugenzi we uyobora Ufaransa Emmanuel Macron ku mukandida w'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa. Iki kiganiro cyabereye i Paris mu Faransa ku 25 Gashyantare 2026, aho Tshisekedi yagiriye uruzinduko rw'akazi rugamije gushyira imbaraga mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibiro bya Perezida wa RDC byatangaje ko Tshisekedi ndetse na Macron banasuzumiye hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Leta ya RDC kandi ikomeje ibiganiro n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bizashyigikire umukandida w'umunyekongo ku buyobozi bwa OIF nyuma yo kumenya ko umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo aziyamamariza manda ya gatatu. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera kandi gutakandatira Mushikiwabo nyuma yaho ibihugu byinshi cyane bigize OIF bishimye ibyo yagejeje kuri umuryango muri manda ebyiri, binamugaragariza ko kandi byifuza ko akomeza kuyobora. Ministre wo mu Faransa ushinzwe ubufatanye n'ibihugu byo muri OIF yitwa Eleonore Karwa yagiriye uruzinduko kandi muri RDC mu ntangiriro za Gashyantare 2026. Yabajijwe niba azashyigikira umukandida w'umunyekongo asubiza ko hakiri kare ho gufata icyemezo. Ministre Karwa kandi yasobanuye ko Ubufaransa butegereje kumenya abakandida bose bazahatanira uyu mwanya hanyuma bakabona kwemeza uwo bazashyigikira. Ati amatora ya Francophonie urugendo si ibihugu biyamamaza ahubwo n'abakandida. Ubufaransa ati buramburiye amaboko ubusabe bwose buzatangwa, niba ntibeshye ati ni kugeza tariki ya 15 Gicurasi. Tuzitondera cyane rero uru rugendo. Umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buyobozi bwa OIF naratangazwa mu bivuga ko ishobora kandi gutanga barimo Dr Denis Mukwege wahawe ishimwe rya Nobel muri 2018 ndetse na Freddy Matungulu wabaye minisitiri w'imari kuva muri 2001 kugeza 2023. Mushiki wabo aherutse kandi gutangaza Jeune Afrique ko adatewe ubwoba n'umukandida wa RDC ahubwo ko yishimiye no kubona uzahatana nawe kuko bizaryoshya aya matora. Yagize ati ni byiza ibihugu bizabasha kwihitiramo mu bireke ati bazatore. Ati mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OIF, ati bizana impinduka mu muryango wacu ni byiza, ati nge nta gihunga mfite, ati kuri kandidature ndetse n'aya matora. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma kandi ya OIF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 16 Ugushyingo 2026, niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango wa OIF nk'uko